Assalamu alaikum, ардактуу Эл Көрсүн каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 8 март 2025 жыл, туугандар. Бүгүн Санкт-Петербург шаарында такси тармагында жумуш кандай болоорун сиздерге тартып көрсөтүп беребиз, туугандар. Андыктан бизден алыспай туруңуздар, туугандар. Саат азыр кечки 5:47 өткөн учуру. Азыркы учурда биз линияга чыккан жокпуз, туугандар. Себеп дегенде коэффициент азыр жакшы, бир жана элек, жакшы. Себеп дегенде бүгүн ночь жумуш жакшы болот. Бүгүн кечки уктадык, эс алдык дегендей. Кичине жумуштар менен да жүрдүк. Баса кече дагы жумуш жакшы болгон ошто. Баарыңыздар өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек. Мен буга чейин такси тармагында такыр иштеген эмесмин. Буюрса 3-4 күн эле жүзү болду бул такси тармагына чыгышыма. Буга чейин мен Грузовой тармагында иштеп келгенмин. Грузовой тармагында инесинен жибине чейин баарын айтып бере алам. Себеп дегенде мен Грузовой тармагында көп жыл иштегенмин, туугандар. Эмне себептен мен такси тармагында иштеген эмесмин буга чейин? Себеп дегенде мен стажым жеткен эмес. Биз дагы убагында баягы 4-5 миңге ала турган учурда албастан кийин барып окуп, биз окуган деле эмесмин негизичи. Окуп дегенде баягы окуду деген справкасын жаздырып, күбөлүктүчү, анан деген барып акчасын да берип, бирок кантикенде дагы 4-5 миң эмес, ошондо бир канча бир 20 миң тегереңде бүткөн, туугандар. Ошентип отуруп, буюрса быйылкы жылы стажыбыз жетти, баардык документтерди даярдап, өзүбүзгө сак болуп, анан жумушка чыккан учурубуз, туугандар. Андыктан бизден алыспай туруңуздар, туугандар. Каналга каттала электер, каналга катталып, лайктан басып дегендей колдоо көрсөтүп кеткиле, туугандар. Себеп дегенде сиздердин колдооңуздар биз үчүн бир кандай десем, алдыга түрткү болот десек дагы жаңылышпайбыз. Себеп дегенде биз эми 7 миллион эле кыргызбыз. Азыр интернеттин тармагы дегендей ушу интернет желесинде кыргыздардагы бир дүйнө жүзүндөгү ушундай автоблогер болобу, же жөнөкөй блогер болобу, же ютубер болобу, же инстаграмдагы инстаблогер болобу, же болбосо тиктокер болобу, кайсы бир тармакта болсо дагы Кыргызстандын атын чыгарып, жалаң гана жакшы жагынан десек, ошол туурараак болсо керек. Себеп дегенде бири-бирибизди колдоп турсак, туугандар, баары буюрса баары жакшы болот, туугандар. Себеп дегенде Кыргызстанды дагы бир жакшы жагынан таанытканычы. Ошого албетте бул жаатта эми кандай, мынча таптым же тигинче таптым деп мактаныш эмес, туугандар. Себеби бул жөн гана хобби. Мен бул жаатка кызыкканым үчүн ушул нерсени алып барууга туура көрдүм, туугандар. Ар кимдин өзүнүн жөндөмү бар, ар бир нерсеге, ар ким өзүнүн кызыккан нерсесин кылган болсо, албетте сөзсүз ийгиликке жетет, туугандар. Андыктан бизден алыспаңыздар, туугандар. Буюрса бүгүн күнү менен жумуш кандай болоорун көрсөтүп беребиз, туугандар. Бизден алыспаңыздар, туугандар. Ассаламу алейкум. Туугандар, биринчи заказым алып келип таштадым. 16 мүнөт дейт, бирок 1.27 менен бетилеп 507 рубль. Азыр 1.37 менен берди го. Чото коэффициент жакшы жанып атат. Неге мындай кылып берип атат? Неге мындай кылып берип атат? Мен ошого таң калдым да. Көрөсүң, буюрса. Мен алып келип таштадым.
bir gruzinini alıp geldim. Yüzün kıyın sezete. Tim oysoq. Sögün sağınat. Taksiler kantip nersene çıdayt yani. Taksinin işini öte kıyın ekan. Şu al uğrayın desin çoğun kişi. Uğraysan da belaya kalasın. Onu çıkpasan dağı başına çıkadı. Ne kılasın başka? Taksinin işem kıyın ekan. Başım jarılıp kalayın dedi. 27 minutda geldim, başım jarılıp kalayın dedi. Gittik de aşağıya. 1.96 mene düştü tuğanlar. Ayavay, son zakaz bu. Karağılıç zakat. Moşный болып тұрады. Moşный. Поехали. Кейінгі заказға. 8 минут oldu geldik. 430. Onlar 33 minutta gelip biz. 864. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Onlar Пожалуйста, çok. убедитесь, что вы не оставили к автомобилю свои вещи. Для улучшения качества обслуживания оставьте нам оценку в приложении. Коэффициент çok, коэффициент. Çok başıma yapmıyor тут. Коэффициенттің к'si жоқ қой, коэффициенттің k'si. Қарап қол азыр. Айланам жанып тұрады, именно мен тұрған жерде жоқ та. Шындай да. Шындай. Қойсан. Мен ақшанта жер жоқ та. Не деген жақсылық. Туғандар, мен центрге қайттым. Уже центрде 1.8 менен уже беріп атат. Бұл ең башталышы сағат 9-дан 43 өтті. Бір өзің бұйрысы. Центрге де барып аламын ғой, дейма? Ерінбейлі. Құрсақтаса той қоздық. Жұмышқа шығайлым болды. Ne şu papuççu gele çerçetti. Bir pelençe menen. Papuççuk beredi. Şunday kılap jirgen жерден papuççuk zakaz bergen. Ne degen? Ha? Şu. Ha, bismillah. Sizlerin gözün açıyor tuğanlar. Görölçü qanday zakaz berer ekan. Az görüyorsa. Ойланып қалдым ғой, не бермейсің бе? Атайын 8-9 километрден келдім ғой. Вы приехали. Да, приехал. Заказ, дай заказ. Заказ, дай, ол датқа. Мына 1.80 менен болот да, мына ошол заказдар берсин. Поехали. Сразу зулайна четкен. Жеттім деді. Базар жоқ. Үйді қарап олай. Қоздуын қарасаңар тұрғанда. Ана нады бір үйде жоқ. Ойды ошондай жерлерде адамдын эмелер тұрып өткен жерде ошондай. Естеліктерінчи. Адамдын естеліктері ошондай тұрып өткен да. Bayağı bir taksi olsa gerek. Böyle taksi ne? Böyle bir taksi. Lan yürüyeyim ben. Ha? Şunu taylan parayım mı? Karan olacak. Koz da trav. Şimdi bunda koz.
tan alış керек ekan bunun. Bunu tan alış керек ekan. Şimdi buna koşalım. Şu kuruk oyunu şunday kuruk şunday büyük ekan da. Normal. Tuğanlar 29 minut tap kelip taştapmın. Не гонит этот отель. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Аэропортқа айтайын. Тұра болса так. Линияға шыққан жоқпын туғандар. Центр жаққа кіріп барып топқа кірейінші бер, топқа кіріп барып аралайыншы центрдечі. Аралап тұтып келтірейінші, бір келтірейінші. Keltirip kamera жақшылай көріп та отырғандар. Fotoğrafını aydık. Bundan sonra жабыш болған белбейді. Коэффициент болса, бұяқта жоқ. Айдара отырған өрек, центрге барып өлі алған жақшыда тұра отырғандар. Тарс әлі аласын. Зывылаған ойдан кеттің. Qanday bo'ladi? Bo'lib ketdim o'xshaydi. Ketdim. Bo'lib ketdik tuğanlar, bo'lib ketdik. Iki palancha men bermişler qo'y. Yerden alam dedim hele. Aytalam rızkını başka jaqdan berip qo'yibdir da. Uyqum kelyapti. Uyqum açılıp ketdi o, açılıp. Aytmay qo'ya tursin ham. Aytmay qo'ya tursin. 40 palancha. 100 kilometrga 70-80 kilometr bo'lganda. Strashniy bo'lmoqda shu hozir. Klient oy mama devermek bu değil. Oy mama deb. Temeli özünce. Cana bir yaktan alıp ketip attım hele. O şal yerde. Kulüp var eken o yerde. Ayda cılas oldu, cılas ayda. Onlar 33 minütte geldim. 620. Center tütü odat. Uyku kalatı geldi. Koyup işte noktaya dokşayın. Hatta olmaya kaldım. Koyup otursam olmaydı. Şimdi otursam olmaydı.